Иртеге башкалабыз гармон мыңнарына күмеләчәк. 38-нче Уйнагыз гармоннар фестиваленә бөтен Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән җыелган көй осталары җыйнала. Камал театры каршындагы мәйданнан Казан Кремленә кадәр араны көй мыңнарга күмеп баручылар арасында Актаныш районындагы Бала Мишкин халык ансамбле гармончылары да булачак. Бүген без әлеге ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Илдус Харуновны актуаль әңгәмәгә чакырдык. Сәхифәне журналист Миназим Сәфәров алып бара. Hayırlı gün İldüs Efendi. Hayırlı günler. Garmonga araganda, kiyimigizge araganda sizin de beyrem kitip yaşaysız şekilde. Beyrem, tizden beyrem yakınlaşa, Uynagız garmonlar, beyrem kütübüzünde. Bu indi bizden beyrem, Respublikada öte durgan bu yıl indi 38. Uynagız garmonlar 38. tapkır kütübüzünde. Ol indi bizden garmonçularına bizden yıllık neticeye soğuduyup otalayın. Birinci tapkır katnaşmamız olur. Birinci tapkırına katnaşmıyoruz. Biz indi 3 tapkır. Şirkanı şalan kişiler. 3 tapkır laureat bulduk indi biz bunda. 5 bu yıl 6 tapkır katnaşamız. Şirkançık var, neybet. Şu bizden ansambl, Bala Mishkin ansambl indi bizden. Aktanış'ın tabiatının güzelliğini көрген kişi olarak men rastlay alam. Anda tuğan kişi ya Elfiye Abzalova şekilde jirşi bulağa teyiş, ya Kerem Satiyev şekilde garmonçu bulağa teyiş. Lakin zamanın kırıslığı deyip ettim, şimdi mene o garmon ezrek ikinçerek bulunğa köşe deyip etemiz bitini biz zarlanabız değil mi? Şunday zamanda garmonçular ansamblı iştiriğe alını koyan kildi başınızga anday oy. Iştırığı bizden garmonçular bitini olar ezri. Onların işman aşağıda yok. Onlar bütün süre medeniyet hizmetkarları bizim yigitler var. Bir sız problem kimse tanıştı. İyi, şunu yigitler onlar her birisi özünün avullarında medeniyet yurtlarında şeyler. Garmonçular onların da üzerinin avullarında her şoranı ütkerip gelgen minana itip gelen bitinde armiyaga zotu, meclisler, tuy, kilen çürü, kilen korşalı, kiyev zotu, şunday kilin uzatı olar var mana şu mezniler şoralar oğul garmonçuları bile öte. Olar indi mene şu yigitler bile bizden. Onların üzerinin vazifeleri şekilde. Vazife oğul garmonçuları şu tuyga uramga şişmege düşürge profesyonel garmonçunu çakırıp bulmayı bitindi. Kirama oyunu da çakırıp bulmayı. Şol oğul garmonçuları yaşasın, şol oğul garmonçuları bulsun. Şista көңілі маңлық шігіне гармонда ойнарға үйренілерге мүмкін деген fikir yaşayayım. Mene garmonga etkeni bir şeyinde ezrekkine ihtibar kimu, halkından көңілі ikinci türlü buldu degen sözüm bol. Mene siz ana şitlerge çıkıp da körüp bilesizdir indi mene garmonçularga işi kabul ederler şitlerde. Halkının көңілі özgerdi mi? Elle ol көңілде бар, lakin anı uyatırağına kerek deyip sanıyorsunuz. Çünkü siz şaralarda ötkeresiniz mene bu garmonunu tırmışka nıgırak kırtır için. Yok, көңілде бар еді, соңғы yıllarda нешіктір ұмытылып тұрды. Міне біздің халық... Мауғып кетті ме? Башқа нәрселер. Башқа нәрсеге, байлық, ортынан, өзіміздің ғұрып қадетлерін ұмыта башладық. Міне соңғы yıllarda ғұрып қадеттер шыннан да көтеріле башлады. Райондарда барлығы, біздің районда да шолай, мәдениетте де шолай. Гармонлар шыннап, міне біз өскенде, мен өзім өскенде қатырлайым. Etiler, abiler, benim kurşu abdiler, hareketlenip, garmonunu tutup, bayanını tutup, uğran boylap, kılıp koşup gideleri. O gadati haliydi. Gadati haliyor. Gadati hareketlenip düşüp, zırlap düşüp gideleri var. Uğranla zırlap düşüp gideleri, zırlap koytaları. Yaşa uğraşı. İyi, ol şulay bitinde ol. Son yıllarda oldu ki, ciddir, yoğuna presken verse de gidip gitti bindi. Dünya ku kim uramda garmon көтеріп шыққан ол нешіктір дұрыс күші түгіл деген көбірек қабыл етелер ауылда. Дұрыс күші түгіл ол міне шуңа да енді біз ауылларға да шыға башладық. Ауылларда міне бұл шушы гармонларын қойтару ауылларда бетіне соғанып күтіп тұралар енді ол. Көңілде бар бетінде бар бір? Бар ол, үлкен кішілерде бар ол. Ол енді біздің түп мақсатларының бірісі енді түп мақсатларының бірісі deyip тұрып кеткен ек, міне біздің ойнаған шошы егетлерінің ойнағанын көріп, хотя бы 50 баланың, хотя бы 100 баланың бірісі қолына гармон алса, ол енді келешекке әйбет болыр деген. Біздің мақсат шулай енді мақсат. Егер де енді ауылlarda мектеп бітсе,
если садик бітсе, ауыл біте deyip bara. No, garmon da egerde bite iken, ol indi garmonsuz ауыл, ol nичектир muңсuz ауыл indi. Ol garmonlar bulgan ауыл, mine biz bütün ауылlara kiremiz. Mine biz былтыр 22 ауылда bulduk. Şuşu ауылlarda kiremiz. Ona ülkenler, mine ülken bu, hazır indi yeşiller kütüp ala. Mine biz yürüyüz ауылlarda. Mine bizden ortadan, ауылdan ауылga yerip yürüyen kişiler var bizim bile. Yüz efendi bizde bugün garmon tavuşun iştesimiz kile. Mında kilgen iken, mında isтерге oturgan iken garmon. Şuna göre biz sizin Balamışkin gajuruşlarının jırga da muhtaç, bik mahir ikenliklerin bile biz şuna göre Barsa da jırga. Eğer avulda iteler bit, eğer de hürmet etseniz indi bir jırlapta biriniz indi biteler. Gitip para hayıraka, elle bilgisiz tarafka, ellesin turgan yakka, elle bilgisiz tarafka, ellesin turgan yakka. Ok şarlaklar kanat kona, kuş diler iken olar. İnim seni yaratımını bilmiler iken alar. Ok şarlaklar kanat kağa, kuş diler iken alar. İnim seni yaratımını bilmiler iken alar. Bilmiler iken alar. Aferin, her vaqtda şolay üzüge jırlap qana түгел, başkalarını da көңілін уятырлық етtirip, ешерге сынауға Рахмет, 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 шакырыңыз үшін бек сүрет рахмет.